baripanze ngo n'abakuye ngo nabo bazoca bagira umugwi wo kunyirukako, nanjye nzogira umugwi w'abenegihugu wo kwirukako. Turaba nta kindi kabisa. Ubu mubimenye, kiya gihe sinari bwabibone neza, ubu naramaze kubaharura ndababona, nongera ndabona bari inyuma yanjye nyene bangana. Unasanze rero jewe mfise abari inyuma benshi. Ugize gushipote tuzokubohera hantu ugumenye kabisa. Uburundi butegeza gutera imbere, umudutobera wese ariko gakunze usanga abantu bakagutanga ikori n'impaka. Mwe mukabibone mwiza ari kindi gihugu murigira mwumva umuntu yahagututanga ikori n'impaka gakunze ngo bagiye kumwishuza ngo hariho uwundi wikindi gihanganye wica n'itelefone ngo mwe mugiye mu biki, ngo mugiye mu biki. Twaraharuwe aha ntituraheza no guharuraga abaheranya amakori, tumaze gushika ku miliyaridi amajana 297. Yes, reka twongere tubasuhuze, tubifurize ibihe byiza, tubifurize igitondo cyiza, igitondo cyuje umugisha. Turi ku gitondo cya tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026. Reka tubane namwe rero muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa. Turakubitira mu gihugu cy'u Burundi niho tugomba kugenda twibanda tureba ngo hazindutse iki. Turakubitira mu makuru azindutse muri CNDD FDD, ishyaka riri ku butegetsi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Indi ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda yongera kwaduka muri iri shyaka nyuma yuko hari hateganyijwe yuko muri iyi minsi yagomba guterana indi nama ikomeye cyane igomba kwanzurirwamo ugomba kugenda aba perezida cyangwa se ugomba kuzatangwa nk'umukandida perezida muri iri shyaka. Turaza kugenda tureba intambara ikomeye cyane yongeye gusa naho ivuka hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'uwo bita Reverien Ndikuriyo, aho bitangazwa yuko isaha n'isaha mwakumva bita Ndikuriyo mu by'ukuri yongeye kurekura ubuyobozi bw'iri shyaka. Turaza kugenda tureba mu makuru rero yaramaze iminsi nanone acicikana avuga ku kijyanye n'uburwayi bwa son excellence Evariste Ndayishimiye. Ubu ngubu amakuru asa naho akomeje kugenda agaragaza yuko mu by'ukuri umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda mu by'ukuri ubuzima bwe bujya habi, nyuma yuko kandi bitangajwe yuko yaba yaragiriwe nabi n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe. Turaza kugenda tureba ese ku munsi w'ejo ko byavugwaga yuko yamaze guhaguruka Dubai ndetse yari yagiyeho no mu nama ikomeye cyane yari yitabiriyemo n'abandi bayobozi bo muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko amakuru akagaragaza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi we yaba yaraje mbere y'abandi kubera yuko mu by'ukuri uburwayi butigeze bumugendekera neza. Turaza kugenda tureba nanone mu gisirikare cy'u Burundi nk'uko bisanzwe bimenyerewe, tuze gukubitira hirya no hino ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko mudukundire muze kugenda tugaruka muri aya mazina akomeye cyane. Ni General Prime Niyongabo bivuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi naho ibintu bishobora kuba byagiye bihinduka, aho bivuga yuko bamwe mu basirikare bakuru hano ku gihugu cy'u Burundi abakomeje kugenda mu by'ukuri basa naho basuzugura amategeko akomeye cyane. Prime Niyongabo yamaze kugenda abasaba yuko bagomba kudepoza pasiporo zabo, yuko mu by'ukuri ari kimwe mu kigenda gituma abasirikare b'abarundi bagenda batoroka igisirikare, ndetse abasaba yuko bagomba kudepoza pasiporo, ariko kugeza aya masaha harimo abasirikare bakuru bamaze kugenda mu by'ukuri banangira banga kudepoza pasiporo zabo. Rero biravugwa yuko Prime Niyongabo ashobora kuza kugenda abo basirikare abata mu munyororo cyangwa se agenda bafunga nk'uko abyemererwa n'itegeko. Nshuti bavandimwe, turaza kugenda tureba nanone hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, turebe intambara ikomeye cyane abarundi bakomeje kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko nanone turaza kugenda tubabwira ibyaje kugenda bitangazwa n'incabwenge ndetse n'indongozi hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nyuma y'ijambo Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yavuze, agaragaza uburyo igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi ubundi guhera kera na kare hari abavandimwe, ariko izi saha ubuvandimwe bw'abarundi n'abanyarwanda bukaba bwaramaze kugenda busimbuzwa abakongomani. Perezida Paul Kagame we yagarutse ku kijyanye nuko mu by'ukuri umubano uhuje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi ari umubano mu by'ukuri usa naho udakwiye, kubera yuko bahuriye ku kibi, by'umwihariko harimo gushyigikira umutwe w'iterabwoba wa FDLR wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'1994, ndetse biravugwa yuko mu by'ukuri haba harimo haragenda hategurwa operasiyo zitandukanye zigomba kugenda zihangana na defense za M23 mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba
burasirazuba bwa Kongo nk'uko nanone byamaze kugenda bitangazwa. Turaza kugenda tureba andi makuru avuga yuko M23 yamaze kugenda isohora itangazo rikomeye cyane yuko igomba kwifashisha drone zayo ikarasa ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye International Airport cy'Ibujumbura, nyuma yuko kandi drone zikoreshwa n'aba expert b'Ababiligi ndetse n'abacanshuro batandukanye bo muri Black Waters barimo barazihagurukiza hariya ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. M23 yamaze gutangaza yuko igiye kurasa ikibuga cy'indege cya Bujumbura ikakigira umuyonga kubera yuko mu by'ukuri ngo bagomba kuzimiriza umuriro aho uturuka. Ariko nanone ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi naho turaza kugenda tubabwira ibyaje kugenda bitangazwa. Turaza gukubitira hariya mu gihugu cy'u Burundi tukiriyo turebe uburyo indi ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda yaduka mu badede. Ariko nanone tukiri aho ngaho mudukundire muze kudukorera subscribe, mudukandire like, share mu by'ukuri ibiganiro byacu aho muherereye hirya no hino mu by'ukuri bigende bibanezeza, ni nayo mpamvu natwe tuba duhari ku bwanyu. Nibyo rero amakuru yacu reka tuyatangirire ku kijyanye no kuba Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi yashize byaragaragaraga yuko mu by'ukuri yamaze kugenda ahura n'ibibazo by'uburwayi, ndetse biravugwa yuko ku itariki ya 2 nibwo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda agirira uruzinduko rwe mu gihugu cya Dubai, ndetse nyuma yuko amakuru yagaragazaga yuko yaramaze iminsi azenguruka mu bitaro bitandukanye hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko ibibazo by'amagara bigakomeza kugenda bimubera ibibazo. Biravugwa yuko rero urugendo rwe yarukomereje Dubai kugira ngo agitabire inama yari iteranyirije abakuru b'ibihugu na za guverinoma hariya muri Dubai yiga ku bukungu bw'isi. Ariko nanone bigaragaza yuko muri misiyo yajyanye uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri harimo no kuba yaragiye kugenda ahabwa ubutabazi. N'ikimenyimenyi bamwe mu baperezida bajyanye bose bamaze kugenda bagera mu bihugu byabo, ariko umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugeza n'izi saha ntago arongera kugaruka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikagaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ubuzima bwaba busa naho ubutameze neza. Bikavuga yuko rero kugira ngo hagire ibikorwa nuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu by'ukuri ngo agomba kubanza gukuraho umwe mu bayobozi bakuru ndetse bagenda banashinzwa ibyo byaha byose bijyanye no kugambirira kugirira nabi umukuru w'igihugu. Murabizi neza yuko uwo bita General Bunyoni nawe ari zimwe muri kesi yakomeje kugenda azira by'umwihariko igisirikare cy'iki gihugu cy'u Burundi. Birimo biragenda bivugwa yuko nyamuneka abangaba nabo bashobora kuba bamaze kugenda bapanga umugambi ukomeye cyane wo kugenda bakorera coup d'etat umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari we Son Excellence Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kandi amakuru agaragaza yuko nubwo bwose bivuga yuko yitabiriye inama ikomeye cyane yahurije hamwe abayobozi benshi b'isi yose by'umwihariko hariya mu gihugu cya Dubai, ariko biravuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we yaragiyeyo agiye no kwivuza kubera uburwayi bukomeye cyane yari afite. Amakuru rero agakomeza kugenda agaragaza yuko Perezida Evariste Ndayishimiye uru rugendo rutigeze rumuhira habe na gatoya, mu gihe kandi nubwo bwose yagiriye uruzinduko muri kiriya gihugu cya Dubai, n'ubundi mbere yaho gatoya biravugwa yuko yari yamaze kugenda ubuzima bwe bugenda bujya mu kaga. Yazengurutse mu bitaro byinshi bitandukanye birimo Kira Hospital, birimo ibitaro bikuru bya Bujumbura. Ibi byose rero nibikomeje kugenda bigaragaza yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri bukomeje kugenda bujya habi. Abo yasize ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi kugira ngo bamufashe kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, biravugwa yuko mu gisirikare harimo umwiryano ukomeye cyane hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'abandi bayobozi bakuru bayobora ingabo, by'umwihariko kuri gahunda yo kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ariko nanone izindi ngingo zikagaragaza yuko ikijyanye na ruswa ziri mu gisirikare cy'u Burundi by'umwihariko mu gushaka abagomba kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bw'igihugu cya Kongo nabyo bikomeje kugenda biba akamaramaza, ndetse ubu byamaze kugenda bimenyekana yuko abasirikare benshi bajyagara ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'abandi bagiye batandukanye hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi bamaze kugenda bamburwa amapasiporo yabo, by'umwihariko niko byamaze kugenda byanzurwa. Impamvu ni iyihe? Nuko byagaragaye yuko aba basirikare mu gihe bafite amapasiporo biri kuborohera kuba batoroka igisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko nyamuneka ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bihinduka. Ubutegetsi bwa CNDD FDD nanone bukomeje kugenda buhura na pressure ikomeye cyane, by'umwihariko ituruka ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 zamaze kuritira cyangwa se zamaze kugenda zigaragaza yuko ziteguye gukora ibishoboka byose bakagaba igitero gikomeye cyane hariya ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye International Airport, kubera yuko ahangaha niho igihugu cy'u Bubiligi ndetse n'igihugu cya
barome cyane ziri kujya kugaba ibitero bikomeye cyane hariya mu Minembwe mu bice biherereyemo Abanyamurenge ndetse General Sultan Makenga ndetse na Brigadier General Sematama uyo usanzwe ayobora twirwaneho bamaze kugenda banzura yuko bagiye kugaba ibitero bikomeye cyane by'umwihariko nkuko ku munsi w'ejo ikibuga cy'indege cya Kisangani cyamaze kugenda kiraswa n'izinyeshyamba za M23. Amakuru rero agakomeza kugenda avuga yuko izi ngabo z'u Burundi ziri kugenda zoherezwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo zirimo zirahura n'akazi gakomeye cyane. Ubwo aho naho turaza kureba uburyo bihagaze, ariko nanone tukira ahangaha turebe muri CNDD FDD turebe ngo bihagaze bite. CNDD FDD kugeza n'aya masaha itarabona kandida perezida ugomba kuyiserukira mu matora ateganyijwe mu by'ukuri mu mwaka utaha, aho bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kugenda atakaza amahirwe yo kuba yakongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi no mu gihe icyo ari cyo cyose yaba avuye mu burwayi bivuga yuko bushobora kuba butamworoheye habe na gatoya. Ngira ngo muri iki gitondo cya kare ku masaha y'Ibujumbura, ngira ngo murabizi neza ko GMT uburyo imeze, amasaha y'Ibujumbura n'amasaha y'Idoha na Dubai by'umwihariko biri ku murongo umwe. Biravuga yuko rero muri iki gitondo cya kare aribwo abaganga bamaze kugenda banzura yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi uburwayi bwe bwananiranye ndetse nakuka gakeya. Biravuga yuko yamaze kugenda apakizwa indege cyangwa se ashyirwa mu ndege kugira ngo mu by'ukuri agaruke ku butezerera kubwo gushasha uburwayi bakabubura, ndetse bikagaragaza yuko mu gihe icyo ari cyo cyose hatari bugire igikorwa kugira ngo uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubuzima bwe bwongere bumere neza, mu by'ukuri bishobora kugenda biteza akaga gakomeye cyane by'umwihariko bene data babashinga nahi, aho bivuga yuko nyamuneka izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo nazo zaba Ndayishimiye n'ubuzima bwe bujya mu kaga kubera pressure ikomeye cyane aterwa n'abasirikare bagenda bamugaragariza ibibazo ariko atiteguye kuba yakemura. Nanone kandi pressure zikomeye cyane uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi zimaze kugenda zimujyaho nuko yamaze guhabwa yaramaze guhabwa izindi nshingano zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Rero bikavuga yuko izo nshingano zikubitiyeho na pressure iri mu gihugu imbere, uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi rwose ubuzima bushobora kuza kutamworohera. Ni nayo mpamvu agira ati aratora Reverien Ndikuriyo ntashaka yuko amuva impande kugira ngo akomeze amufashe kureba yuko mu by'ukuri izi nshingano nshyashya yatangiye zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe azagende azishobora. Rero bikavuga yuko uburyo ibintu bikomeje kugenda bihinduka kuri ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi ni gake gake, kuko uko byagenda kose ibintu birimo biragenda biba ibindi. Ubwo turebye internal attacks, ubwo turebye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barimo bamwe mu barwanashyaka ba CNDD FDD ndetse tukareba no mu gisirikare pressure irimo, tukareba n'izindi nshingano umukuru w'igihugu cy'u Burundi afite. Ibyo byose rero ni bigaragaza yuko byaba ari mu bimwongerera uburwayi, ndetse aho bivuga yuko stroke ishobora kuza kuba yagenda izamuka. Ngira ngo twari twababwiye ku kijyanye no mwiryano ukomeye cyane uri mu gisirikare cy'u Burundi uri guterwa n'ibitero bikomeye cyane. Inyeshyamba za M23 ku munsi w'ejo barashe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye International Airport mu masaha nk'aya ngaya ku munsi w'ejo. Nibwo amakuru yagiye ahagaragara avuga yuko ikoranabuhanga ryose ry'iki kibuga cy'indege cya Bujumbura ryamaze kugenda rikupka, ndetse hadace kabiri hahita humvikana urusaku rw'ibiturika ndetse bibasimiritani naho bita muri warige muri ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Aho hose niko inyeshyamba za M23 zahohereje amadrone ndetse zirimbura bimwe mu bikorwa remezo. Ubu rero igihugu cy'u Burundi gisa naho gifite akazi gakomeye cyane muri iyi minsi, ndetse akazi katari buze kugenda kaborohera mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we yakomeza kugenda agaragaza umujyo wo guhangana n'abanyamurenge, kuko murabizi neza ko mu Minembwe rwose ahanga perezida Evariste Ndayishimiye akubitira agatoki ku kandi agaragaza yuko impamvu nyamukuru afite ari ukujya guhangana na Red Tabara ngisanzwe ifite ama defense yayo hariya mu bice bya Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri iyi misozi miremire ya Minembwe. Rero bikagaragaza yuko ibi bintu bitari buza kugenda byorohera uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bw'i Burundi. Ubwo byakubitiraho crise financière, byakubitiraho ikibazo cy'impunzi, byakubitiraho abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse no kurwanira ingoma birimo birategurwa no ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bikagaragaza yuko rero akaga gakomeye cyane karimo karagenda kagwira Son Excellence Evariste Ndayishimiye ndetse n'abandi bayobozi batandukanye hano ku butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Twari twagarutse ku kijyanye n'amaruswa rero n'ubundi akomeje kugenda agaragara mu gisirikare cy'u Burundi, aho bivuga yuko ruswa rwose iri kuvuza ubuhuha, ariko
ariko nanone si ruswa no kutumvikana hagati y'abasirikare bakuru hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi nabyo bikomeje kugenda abiteza inkeke ndetse binateza ikibazo gikomeye cyane. Amakuru agaragaza yuko uwo bita Brigadier General Zenobe, uyu nguyu nawe ni umusirikare ukomeye cyane, bivuga yuko hawe misiyo ikomeye cyane yo kohereza ingabara ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Ntago ari kuvuga rumwe na Prime niyo ngabo. Prime arashyiraho amategeko undi akayopoza. Nyamuneka abavandimwe b'Abarundi rero ibintu bikaba bikomeje kugenda bihinduka. Turi bugaruke kandi nanone tubabwire yuko 27 nibwo aya makuru yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse bikaba byamaze kugenda bitera impungenge bamwe mu baturage ndetse n'abakurikiranira hafi politike yo mu karere. Nubwo aya mashusho kandi akomeje guhererekanywa, nta rwego na rumwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ruragerageza gutangaza aya makuru, ariko nanone bikavuga yuko ibi bishoboka cyane kubera yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu muri iyi minsi murabizi neza ubwo yasabaga bamwe mu bayobozi ndetse n'abarwanya shyaka ba CNDD-FDD kumugira ku mavi no kumusengera, nyuma yuko bari bakomeje kumubaza niba koko aziyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2027 ubwo amatora ya perezida wa Repubulika ateganyijwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye rero nta kindi kintu yagombaga kubabwira, yabasabaga yuko mu by'ukuri bagomba kumugira ku mavi bakamusengera, ariko nanone bikavugwa yuko yaba arakekaga yuko ubuzima bwe bwabugiye kujya mu kaga by'umwihariko. Ubu rero harimo harakekwa yuko haba ari amarozi akomeye cyane yaba yarahawe uyu mukuru w'igihugu, cyangwa se ikindi kirimo kiragenda gikekwa, biravugwa yuko uwo bita Reverien Ndikuriyo yaba abiri inyuma. Ndetse muri iyi nkuru nitumara kuyibabwira turongera tugaruka ku kijyanye nanone n'indi ntambara ikomeye cyane yavutse hagati ya Reverien Ndikuriyo ndetse n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye na Angelina Ndayishimiye, aho bivugwa yuko uyu mugabo nyuma yo kugereranya ubutegetsi bw'Abarundi yuko agaragaza yuko iterambere iki gihugu cy'u Burundi cyagize, yaba amashanyarazi, yaba imihanda, amasoko ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye byagezweho muri iki gihugu cy'u Burundi byari kubwabagaza, ndetse imbwirwaruhame yo bigaragara yuko bamwe mu badede itigeze ibashimisha. Ku ruhande rumwe uwo bita Denis Bucumu nkuru nziza we arishimye arabyinira ku rukoma kubwo gukubita hababaza kwakozwe na Reverien Ndikuriyo, ariko nyamuneka Angelina Ndayishimiye we ntago abyumva cyane, aravuga ati mwaba murimo muransebereza umugabo, ntago ibi ngibi bishoboka cyane. Ibi rero bikagaragaza yuko muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bijya iwandabaga, byinshi bitavugwaho rumwe ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo benshi baravuga bati yamaze kugezwa muri Kira Hospital. Ibi ni ibitaro ngira ngo mu by'ukuri wo bita Aregueme Bunyoni yararwariyemo mu minsi yashize, nubwo amakuru dukomeza kugenda dutohoza agaragaza yuko yagaruwe muri gereza nkuru ya Gitega, akaba ariho akomeje gukomereza uburoko bwiwe. Rero benshi baravuga bati byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye nawe reka agererwe mu kebo nk'ako yagiye ageriramo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo na Aregueme Bunyoni umaze gufungwa hafi imyaka igera kuri 5, akaba yarakatiwe igifungo cya burundu kubera gushinzwa ibyaha byose bigiye bitandukanye. Rero amakuru nanone akomeje kugenda agaragaza yuko umwiryano ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi naho nago bihagaze neza, ariko mbere yuko tujya mu gisirikare cy'u Burundi reka turebe iyi ntambara ikomeye cyane maze kugenda ivuka hagati ya perezida y'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Ku itariki ya 25 ubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yatorerwaga manda ya kabiri yo gukomeza kuyobora ishyaka rya CNDD-FDD, ubwo yagezaga imbwirwaruhame ku bari bitabiriye icyo gikorane cyangwa se ikoraniro kaminuza, yaje kugaruka ku bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi zisaha bimwe mu bikorwa remezo ndetse na achievement zitandukanye igihugu cy'u Burundi kigenderaho n'ubundi byagezweho mu gihe cya Ibi rero bigaragara yuko bitigeze byishimirwa na bamwe mu banyepolitike, by'umwihariko abaheza nguni bo muri CNDD-FDD barimo n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye. Rero amakuru akagaragaza yuko kuri rezo sosiyo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri Twitter cyangwa icyahoze ari X, nibwo Angelina Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza mu by'ukuri impamvu yamuteye kutishima. Angelina Ndayishimiye yaje gushyiraho comment ikomeye cyane agaragaza yuko ashimira Reverien Ndikuriyo kuba abaye umugambwe umukuru w'umugambwe wa CNDD-FDD, ariko nanone anamusaba yuko atakongera kujya agaragara mu buryo bwo kunenga ubutegetsi buriho. Reverien Ndikuriyo
murabizi neza yuko mbere yuko perezida Evariste Ndayishimiye amusaba kongera kuyobora iki gihugu, kuyobora iri shyaka rya CNDD-FDD, hari hamaze iminsi nanone hacicikana amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko Reverien Ndikuriyo yaba arimo arashaka kwigumura kuri perezida Evariste Ndayishimiye, akamwigumuraho. Ariko kandi nanone amakuru akagaragaza yuko uyu mugabo yaba yaramaze kugenda yiyakira yuko mu mwaka wa 2027 agomba kuzatanga kandidatire ye mu kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo tutaramenya ngo kandidatire azayitanga ari mu ishyaka rya CNDD-FDD, azayitanga ari muri Iprona, azayitanga ari muri CNL, cyangwa se ayitanga nk'umukandida wigenga. Gusa ikiriho cyo nuko umwaka wa 2027 uzagera, Reverien Ndikuriyo yaramaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba perezida, cyane cyane yuko arashyigikiwe mu mbonera kure, arashyigikiwe mu ncabwenge. Benshi bavuga yuko mu by'ukuri numwe mu bagabo babona yuko hari ikizere batanga. Siwe wenyine, hari umugabo nanone bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri uyu mugabo Ndakugarika Gervais Ndirakobuca, benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri icyo cyizere nawe yagihabwa cyo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Sibyo kandi nanone hari umugabo bita Arendi Kumana, uyu nawe nyuma yo kuba hari byinshi yagaragaje ku bijyanye n'ubutegetsi bw'u Burundi, by'umwihariko murabizi neza ko ari umushikiranganje ujejwe cyangwa se ushinzwe igenamigambi ndetse n'amafaranga hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakavuga bati aba ni abagabo b'incabwenge mu gihe bahabwa umwanya bayobora iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwo mu by'ukuri butari kuvugwaho rumwe. Benshi bavuga bati perezida Evariste Ndayishimiye yabarembye, abandi bati oya ibyo ngibyo naba mu imvugo muharabitse cyangwa se no kugira bamuharabike. Ariko mu by'ukuri ikiriho cyo mu makuru turi kugenda twakira nuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi butameze neza cyane nkuko bikwiye. Ntago muri iyi minsi mu by'ukuri bimumereye neza, kandi mu by'ukuri bikagaragara yuko ibyo byose biri kuba nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri avuye muri iri koraniro kaminuza, ubwo yaterananyaga mu by'ukuri imbaga, ubwo hatorwaga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ndetse muri iri koraniro kaminuza niho hagiye hamenyekana amakuru menshi agiye atandukanye. Ariko mu by'ukuri muri CNDD-FDD turi buze gukomeza tubabwira andi makuru akomeje kugenda avugwa, tubabwire